Yo, situation compliquée. Bagay yo ready. C'est pas caché non, je dois avoir mais depuis après me parler moi non mais. Wap di ou men. Pou mwen tout fò. C'est vrai, ici là belle opportunité, on n'est pas grand goût mais. Ah, on va Mais imagine on va quitter tout ça mais tout pas monter. Ça que là on là ya men tout on parle pas qu'à parler. Et puis on vient payer encore men regardez. C'est moi me parler. pourquoi pas quand tu peux aller là-bas, je pas parler espagnol bah. Bah depuis jeune dans toute langue net. Ven aquí, ven acá, se va a valer cola, va a ver. ¿Qué te pasa? Pero que molena. Bien, ¿y tú? ¿En qué te puedo ayudar? Ven aquí, ven acá. Pero dime, ¿qué pasó? Ay, morena. ¿Qué? Moleno. Ajá, ¿qué? Ajá, mujer morena, ajá. Ven aquí, ven acá. Ven, sí, pero estoy aquí. ¿No te entiendo? Dice. Por favor, mujer. Sí, pero dime, ¿qué tú quieres? Porque es que yo no te entiendo. Mujer, por favor. Pero es que no habla español. Me habla, yo habla. Ajá, pero dime, ¿qué tú quieres? Por favor, Pero, ajá. dame Ajá, ¿y qué te decía? un beso. ¿Cómo fue? Un beso. Saltona. É coisa mais. Depois já net.